En geval, ik wil een show, ik kan zeggen van een Hawaii nou iets was, niet daar was alle gelijk was in July 9th, 2023, 7 minutes after, well actually 4 minutes after 7 o'clock Sunday evening here in Hawaii. Anche fa quella malam singat che mama laki na shish kain mano misle oye wona ke walalma parang nga kum kan chita osin ke kan chen se inye nga ngai kai ka fung am dalo mo fung pang lady no fla mo singe pe nga of ke na si pe of mo singe nga go through my some of my external drive stuff, you know, those ama ko may safety may tira ko mama ko nga. I went through it and I saw some of these songs that we used to sing during our services, worship services here in Hawaii. Kaya nga sila lawan ni Gas nga mo alefal ka minsan mi sing nganan ka ang siyak finash ma sang kausi me inche mister na siko me amo unge un ma honinalo makatarang pa yala na falya na gilin Henry misa kat palakin misle anan Henry akate palakin me misle lankachur spel kayo arang amo yala fal na pa nga sila lawan ni gas nga matawag nga shwa na ke me sila ko nun sukumin kum delfin loy na gawin nga makatiyak finan and Hawaii mit kalan sa finan Honolulu yok na finan Honolulu awon sukumin mit mga sangigas la me program sila nga broadcast sila nga pa LC liye awon sukumin italaga awon utwa sa ko tasak ta got na phone na may kalan sa finan niya na may KOSRAE finan niya na pangakat kat patakaniya kon so nga nabang nga sangin sangyas la may broadcast in share ni sila ke pelsinge ngakula malap ke Ashloman tarion so nga kumtagani praile siyak la oyika sila singe nabangan Delfin lang hasta wala melwawanil hasta wala melalamigin sa sinalu This is Sunday evening here in Hawaii. You can see the what's the weather look like outside. These are live shots. I don't know. I think when I went outside, there was a slight like drizzling. It looks like it's gonna start raining, but I'm not sure. Mitsuo nagkawa Father's Day yan nalalim bakit and kisaf nagkawa my Father's Day stepen nun ito sa madkin nakatali na Chinese balik natin na kiningin na kaya kay Buwos
Talena sa pay aso kaya fast check kung tayo mga kasi ginalena will pay wula lang. Bang betes in your mar pa don't get you the pa when that you betes in your Kali tu yon kung ako may tagani prayo na king kalamiya ko lang nada ang birusin tik naman slow response kaya sa sagulit. So just bear with me. There you go. Kaya nga isibasan sa kawon ngayon ma Basang sigawon ko siya ngayon ang akong so naki finrak sila kan relasyon prayo na. Tigrisan tila kalta gariwan da katayo. Sa damod matlo nasa sa fitness. Quiet Evan Sack patagang tatay hospital ang texting niya. Choir tapos oh no, I'm a choir. Oh come on. Sorry. Let me try one more time. Kafong le musungan cut. It's okay. Just we'll be fine. We'll be perfectly fine. Phone na on ngayon, ngawi ito ya phone.
clients of Honolulu para mamait meron na para siguro. Timit na rin para maladal pa ako. So, katulad dalawang katagan yun, may tulad sa pinanyo naman. Kung ako mga ni Pray na manas katagan ni Barta yung matangkat ki ikan lain siapat si kasi ano sila kulaim singya katagan ni Pray kung kat falat lenalas kulaw malap ki mana gawa siya makumakya kumakpo yung mulas ke kulaw malap ki kung takas katyak ki fungsi sumla kat ngatalik ki hodituse ki lain singya katakalin hoskayan and lain no kadakalin main siya mana gawa siya makumakya insan aking siya yung mulas finfet sa inyo dindalay katlepe ki mama katarela ti fal nagyapak lumpapamtal na namnat na siyas akay kat ki murin lalal fung ila siya green makain ito ka green makain ko ki pel nagawa may soft kain fungul kat ki mula siya okay pel siya ingi kat shun kapin week siya tari len siyapat lo mo siya ingi Manas kali ini wikat kakulumalap ki kumaki kat tera palakin maupe ka maungay yok masih kan ke mula so. Lagi macam lu ma wia pe ki pe singi na manas karangin kat akin show ye mulas leila katin kain fulela mana gawain po leila katin kain sam kumpen nagwa kat makatara ma pen nagwa makatara urip malas ka nanak las ka google las fin fel singi rin mga kain leilangan mo min kain tolakin siya screen kain nakalin me la me file katinara nagalin no misingya kadito la finan Honolulu finan Hawaii siya na misingya rin sapat palom misingya na finan kuam KOSRAE pon pemail da ilus mantiletari finne pangi mama kumaki na siya sa parang dagite kaya fi kumina na swikat takikat Leila kadin kalwani na inshu ke kaya kadin ka na lang silom mamasikan ke mula sa yok na kate kaya ke mit kulas makum shishnya ke department na kaya wak ke organizations ka ke kainin me akwak ma reklef in failing ka insan tafala rek ma lan medain ka insan karingin mayit na kaya wa fin failing Nasilos siya ma oralo lalo siya kilin siya kilin siya but finan mainland pe kada kaya fin kami na naswigat pe leila mamataw ya ka kasma kumesi pe na siya ngayon kain ilyak na kinanakla siya kain sibil pa na aksa siya kat sibil pa na ikes lamadas karin kain akalin karin kain ito la me file karin na rin sa ngak hinganyi kong baramtan ay kula malap na kapin siya klasa akpa si selya na naklas leila karin na manasa sin mait mara na makuluk na siya leila karin kalwin na shuk
inakusten na kayo mga saplat. Finiash makat palakin ka akilin kating kain ito kating nanak manas na chinmait mayin pang o yes makumaki pa ng kumesya finrat na sis na kayo mo matatpat sing na dala kating itay ko fast kaya ako makumrela katitala kat may ita phone na wangin may chuos ka wangin may pay mo gugula pero na kayo wang Porque sikat mama naging masters na sin medalila kating kain ano na po si Sel ka esma kating aklen na wang may perfect kating syuk na kating awliyak ko talbay ki mama kata kating katras wal ki mulak pero na kayo nakat kula malap ki kum second na kum esika in mano kum aki en kenen ko ak misye in kenen klart na klart pa ng kayo na fasi makita finchakta ni kipesi ngat kulo malap na shum babam tayo gat kakulo kaksakin kum kain inen mo na tum Jesus Christ met na wala kat pro amen amen hallelujah well ngaswa na ke pretty much mga finchak na kaya pang sila kin honinalo mga kaliming ngasiba na showing without further ado ngasiba na showing kaya onso tako tasak to yoki ginagawa nga kasiba na fakulo malam singkat okay swimming na pa na zoom I hope you enjoy the playlist or the songs that I'm gonna be playing throughout this broadcast so just hang in there just kick back with me and then enjoy okay Let's go, Padre.
Amtanawi Muralila Wunte Nakriwa Kibelma On Benjamin Floyd Hamdayina Pegalensa How long should we let that alone? Kin lang lang ka
Jolana Bagale Men Moliada Lela Fela Nafan in Shekwalena Mamake in Megin Molela Tisha, sorry, I'm so sorry. Man sensitive kada shikmas ni avin tafla na inanang itialan
Siguro pangtasiklay unsunga flaktak. Det flakjak.
Schaut in de cirkel fai. Agat me fala sul pe. Schaut me. Lupa malah nasa kisente nama. Sanctuary, Lord.
Kaya nun sa Pasko ba ngayon? Mitsu pa unzuku ako Mitsu. Yeah.
Meron siguro bawon siguro kita lah ko. Amay tayo pa nga tayo nga sila kinong siguro ko ngayon na pa. Fast na phone na pa siya. Cheto
Kaya, unsa ko na lang na tari nga aksa fila broadcast sila na unsa ko na mas ko takoyan na tari. Akin na share o ni na luwi kaskat. Kael, aku lang malap yung akong kain. Kanina kipet sa inyo ya. Ibang siya fly and broadcast sila. O nangalang sa school ba nga. Jangan mapat
hela kulena sin metlonen mulena heningan kimawolena wesaromra nanik somna ketron fas wetisem kami insidija koda sedena hinansa saya ramakunan walenam dengan jimawanana wesaromro omnanik somna kitun fasweti sasigale dan wadana dengan jimawa kana wesaromro nanik somna kitun fasweti sasigale Dari pangalusin me protest lakne ngaklo malan singkat ki Arslan ki karingin insan kulona sin mota temansa kodali julan. Kini aglen pastashiro. Education no sing parang ara announcement sing well ngara service sermon lakini tayo na pang sangti basa shiro line me oreda me Catalan ko hakula maman sang hakkay ko hakyok ko matututsingan. Dahil na kaya kalami nga ako malap kikat ko in aksya fila broadcasting. I want you to be safe, stay blessed, and hello. Peace out, okay? Love you. Hello, peace out.